big part of my heart and my soul is with the Crusaders. He pakanga whakamaumahara mō Dean Tuhaka. I'd just like to thank the Crusaders for everything they've done for him. Yeah, made his life bearable. I don't think they realised just how much it meant to him. Yeah. Nō te atana I tīmata te Oma Roa o te whatu moana. Mō tētahi whānau he tuahu tēnei ki tētahi o ngā tino kaitautoko o tēnei kapa, kua hinga. Ko tā te hoa wahine a Dean Tuhaka, a Diane Jameson, kua tino hari tōna ngākau I tana whai wāhi ki te kaupapa nei I a tau. This is my flag. It was the highlight of his life every year. Like, he'd train for it. Didn't always get that right, but he would be training for it sort of almost as soon as the last one finished. It was just, I think, the positivity, something to look forward to. There was not any negatives. Hei mema rimarau rima te kau mārua, I whai wāhi a Tuhaka ki te kaupapa hei huarahi hono ki tana tīma tino pai, a I tērā tau I o tiaia e rua te kau mārima ngā huringa. Kātahi ka mate ia I te Akuhata o tērā tau. E ai ki te Crusader kia te Maiti Williams me mihi katika. I've heard a lot and a lot of care, and I'm sure it's going to be emotional come 6 o'clock when the laps are done. Yeah. There'll be a moment where people can reflect on his great contribution as a supporter to the Crusaders and how much he loved them. Oh, I think he'd be absolutely amazed, you know, he'd be absolutely thrilled that somebody cared enough to go and do those things. Ka whakanuia te mema o te whatu moana a Tuhaka e ngā kaiuru katoa o te kaupapa, a te rima te kaumārua meneti ma I te rima karaka I te ahiahi nei, mā te Huringa Whakamutunga a Dean. Hora Kairingi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.